Kalitang rangdang teronamen pen football kapathu angdung kitipon. Phaikoni ni phaing kora troxier ni lakha ke thom chinthong constituency ka parlo rongjang phongpathu aklamalong winter knockout football tournament angdung kitipaman pon. Angdung kitipon along upper chinthong United FC la pen Birsingki Kelvinian FC atum pathu ponsi goal 4-2 pen upper chinthong United FC atum chepa hai pon. Sonsi best player anong e UCU FC team pen bado lingdo chepalong pon. La pen ke hai anong e farman along XEM Pradeep rong piasopo alom rong pe hin pensi dihin tami rabdunlu. Bangsolong aluhi sar poman pen Ranger Waisong terang umjagini Forest Range ME School headmaster Sarsing Bong rung pen chinglok ke thege ding atum chetong dun se karlitang rangdang terona phan chikimo pon. Chinthong pen longki benang ke lo birta Malong News. Khela kibipon aso khela kibipon kumar amen lo lapen ke komane che thangklong la por sana bang phu amen doma la pulo je la so khela tournament bang ke nili phu amen lo alang le ex MDC lo alang di men ke rangdang teron so men te sim la so tournament bang tereng sila ke kapang cheng la sila la lo tournament amen te na bang ke ni phu men ten masuk di kon tela rang teron punang le tom isi nongnam pache thang piklong an football se tame bipon lo tang telang li akai dotte hut kopene rar phan ke klem pikang la puson nanong che thangklong sondong ala bang ke ni asut bang ni ta bihek lang sita me ni la son si bang tum nang sita nang than rong sorotum je minit pen ke sing ki che than mesen pini anang XMD se go school ta me khuli tekang lo lapen medical sta me khuli tekang lo lapen playground sta me anang long long phone ni karju long ana bang ke lans te na ju long lo je nang public pandang mesen so joni sin tuman ta ni tuman sa me an so se ni fomen anong nang pa thanang tu so a tournament hoi bang ke li lo anang men tang tenang le tom la khlabang peni anglong kitipon wan pajut pon lo se tame non dak khela along klam along ke meme ke badu ta theklong se tai la support thang nang le tum karbang long tanwas council CM Dr. Rahman astame ko pene choring ri rason ko pene ka pchini pon kangtung doma kachuneng ri alam the bang la pulo ni tum film mesen filare chinthong gang ke go kits tame par long siwedan lang tum stadium bus tame nang ki pi ni tum hin pen bang ke tuiji bang ke not only rongjang phong la there is la playground na dong an la kapathu ka ning hang do dim an bang ke jate police stadium police pipes tame SME stadium ke piete pu bang sin hin pen ending ke so that la non obegimitum kachali mesen tum player tum ta klang bom lo do lo asadum samaya prank rum ponje phan mesen pen ka thek jin nangi je phan ke feel ke nang so asi longtin tame paistang ate bang sin hin tan bang atiman lo tang thera sabang so rangdang theran la memorial ke khela ke bipon along nong e nang panong don ko mamalo la so bang sin ni bisikoi ke ningduk lo iskan bang ke ningduk alam lo sorsa vraji la pu bang ke kali hai usta me anang le ke chenko chinkilong pa me pensi binoi poison nang ratun to poison ne la hai namasi ke cheng pen bi lo la pen ab pintu api ne la jo la class live hot bang ke ne anang li pen contact ke bedet lo la se last ke dam tang 3-4 days api da kone che dam thu lo la suna pudun bang ke alang li bang ke je nang tum ma chin thong me si ko ma lo pote visit ko men and that enang kok lo lasu alalong dam lo alang lo bang ta non mat ke problem do kus nang ke thane pha je ne na adjust dun ko nam nang thak dun lo na adjust dun data phi busta me je pinene thang result ab der lo lasu joini khela bang ga pen ta pachun nang kok ate pachun je pote therak nang kok ta hai lasu joini si mane ni nik pusine ne hik apo kus matha der lo ekalom la x EMA supolo do de bang pisara supolo ikalom se so first juntu pinya khela long first winner prize bang along li mesang pinon ne la putam de je ning oi ning ki du ko the bang ke lana je pini press nang tum ke ang same churu lo ni la so question bang nang piang to majok pan same lamchak pitang lo bote lamchak bang chapa pleng nei apu ke chak thapu bang ka det nei jene ko non ne som ke mane if pin ikla nang le nang rap dun te panta ni tum hoitu mission tum pachon thite ta hai lo salong phan churu lo aron isi ne phan Nilta chitandang memu party alam ta bang chui lo ni la no ko BJP to bomlang wai pista me nepan jera son molesing nang kuri son nang nak lo nepan na pu je banner long ne permission nang eta france ne banner ta ki print banner print et pena pino na pibang ne nepan na ba thang thu bang ke etopan ke nang than tenar ji donar je pu si flex long ta photo dipon ko pusin than ne nong nang julo pista me lai ke chingki tang na tum ta sopta da kedwana ra tum ta chini without permission ke majok ta kan claim hai di nilila so tournament long ke first prize tang pidun po pumeti ke nang ta banner long men to pia hede ji right gachi cha ka jone si tum ta me stop on lo asi la hai lam bang ke
cipu det siakimi nang rab dun elo prote nang rab dun delo latan ning oi elo stami lason me hengno a voice bang manela ha message bang cipitan nang ning tra message ko tate pini la bangso khela long ke ma mar team sik hai pon lo pini la so mes no mang ke itum chinthong si cipu nam nang kok po upper chinthong la fer UCFC tum si goal pli penji pai pon lo la pen second kidun la bang ke itum dak te boket lo birsing ki kelvenon FC lang tum second pen kanong ichpanong pon kela mesen pen jullo Nang litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.